Sanasa, Purufu no sabi. Purufu no sabi dat wa vrouw no mag lei wa kerki. Wa vrouw no mag te a edema in wa kerki e kares refa profetesse. Pe ons nap na vesti in a kerki da obi je prekigi a people. Het mag niet, allemaal. Kan ik dat? Lazy. Nummer 27 per 16 neki masra da gado ku dem yeye ku ala libisani. 31 man neki basi gida koma kandra. Dus masragado, a koma kandra sa masragado eboduja na ala de kerki. Wie zot si wa kerki ode, masragado altijd epoto manengre. Masragado nooit epoto vrouw. Dus dis na lobby weko so de umas maf uno. Taki met de stop na nga handelen dati. Wie ma e kordeng dat e yuka de wa profetesse in a kerki. No go in de hari dati, no go in de li dati. Omdat sanasan, wa paima de nebaka.